batarangi, sayang jo ladang batanami, sayang jo kampung batinggalkan. Karata madang di hulu, babu ngobalun, marantau lagu jang dahulu, dan di kampung Paguno Balu. Phải là cô đi đâu không? Tak ada berguna di kau di kampung ni mas. Tu boleh di kantor kau. Eloklah ku rajinlah mencari tahu juntung si badan diri. Kete di surau gadang di rantau, baitu rang mudo di Minangkabau. Di kampung Reso Marantau, Den pandang adia den pandang adia batam bayo kame juo. Eci mah. Eci. Loh, baru bermasalah din juga mak den bu. Paju gua nambah masalah den lo mah. Eci. Aduh, jatuh dan aduh, malunya saya cima. Aduh, 1, 2. Kemana Cici? Dakur. Kemana Cici? Dek buat tas godang nampak dia udah. Tahu leda. Tentu arah lah. Apa? Bapak lebih tuci? Apa gerangannya terjadi? Lu ada kurkogo. Kok di Citon panjang dah. Dia boleh Eci minta tolong dah. Taposoden. Hai Ci, untuk Eci apa yang tidak? Oh nggak pagi udah aja udah mungkin untuk Eci. Antena Eci ke tempat travel dah. Eci kompai merantau. Tapi Ci, lah Eci pikir elok-elok Ci. Ama Eci bakpo, apa bagai? Tuh Eci tinggal dakur. Ada. Kamu tidak kok. Jadi Ci. Tunggu mantel ya, udah ambil onda situ tuli. Tunggu. Janganlah pasan jo pitaru, ayah cuman desa ratu guru, boleh anak banyak kurang katuju. Elolah laku rajinlah mencari
ngalapasan jo pitarut ayah joman desa rato guru buliana banyak kurang katuju. Hello lah laku rajin lah mencari tahu juntung si badan diri kete di surau gadang di rengkau bayi itu rang mudo di Minangkabau. Di kampung Reso Marantau Debalun Paguno Badan di kampung Mangko Marantau Najale yo para sayang onde rana jota piangan kanalah juo onde rana jota piangan kanalah juo. Sayang jo para batarangi, sayang jo ladang batangami, sayang jo kampung